shit, man. Ça me fait là, man. Ça me fait là, man. Yo, man. Lagi lah, man. Yo, mgen news pou la, man. Kounyo vini mbou fwa pe moun gen. Om tou mgen news pou, man. E ki sa yon? Fota peye, man. Fota peye mbou mta dole, man. Kom mwen gen dlo nan moun la, man. Fota bwet sidlo, man. Fota bwet sidlo an fom bon news la, man. Ou vle ou kon bagay pou di, fom bwet. Oui, pase, man. Ou pa tout tombe la, man. Mwen tou chèche dlo. Se wap pa. Ou vle mbou di dlo. Ou bwet dlo, man. Ok. Fota peye, men. Fota peye, fota jere, men. Mwen komplon men non men, ki sa yon kon sa voun kou bagay pou se te? Yo, news la tre important pou mwen. Malgré se yon sezis manye, men. Men fota peye, men. Yo men, mwen komplon 700 gout mwen gen nan men la baba mwen boti gop mwen wap, mwen komplon men. E si se bo zan mi mouye, ou kon bagay wap din. Pou ki sa se kop mwen veyo? Bas la jere, men. Bas se baye la chou la, kon yon pou mwen lage nan l'estomak, men. Chou, l'estomak ou kon sa? Oui, fota peye, men. Ebe yo mwen komplon, kon moun di yon bagay ki jen mwen ki sa ye. Mwen men, mwen bo 100 gout la wap. La boy, kere mi nan. Yo mwen komplon, Bas se deja blanche la, men. Bagan, men. Yo di men bagay zan mi yon kon wap pa. Non, men, se yon biye ma fe pou ou, men. Mwen chè, ba sa fele bien, sou son bon zan mi miye, ou ye wap pa, ou baka madem kop pou di mon bagay. Men, 100 gout la baka rete yon zan mi pou sa, men. Mwen chè ba, men. 100 gout la, men. 100 gout la baka, dekwan 100 gout la. Kop la nan mwen wap se palan pil la ankon. Yo, se madan moun so jwen la on neg la, men. La bonan la ria la, fe ban nou maswi, neg. Kak ave se konya pou madem mwen wè ka bo avè konek konya ou chache m pou din sa. Yo, men, sa fe malan pil ou, men. Zan mi mouye, poutet sa Yo mou men, vin ou la. razan pil papa. Yo, bom kop mwen papa. Bom kop mwen. Yo men, ou razan pil papa. Yo, men, sa fe la, men. Yo, bom kop bagay. Yo, nek ki gen kob, madem yo ap trompe yo, ale vwa men ki pa ron goud la moun dam, konya wè madem wè vin din sa men. Ou razan men.